Hello bantu biwacu, muraho neza? Hari abantu bambajije ngo ese muri Turukiya haba abamotari? Dore ngiyi inkuru nyayo. Muri Turukiya usanga abantu benshi bakoresha imodoka zabo bwite, abandi bagakoresha imodoka rusange nka bisi, metro ndetse n'izitwa dolmuş. Dolmuş ni nka taxi rusange ariko ni minibus. Muri Turukiya rero hari moto nyinshi ariko sizo zitwara abantu nk'abamotari bo mu Rwanda. Zikoreshwa cyane nko mu kugeza ku bantu ibyo batumije kuri interineti, cyangwa se abantu bakaba bazikoresha nko kuzitwara ku giti cyabo. Aha rero nta mumotari nk'uwo wasanga iwacu uhaboneka. Nta muntu wicara kuri moto nk'umugenzi ngo atwarwe n'umumotari. Ni ibintu batamenyereye hano. Ariko ndababwira ikintu kimwe, ubwo motari wo mu Rwanda aje hano, gahunda ni ukwitwara cyangwa se agakora delivery. Murakoze gukomeza kumbaza no kunshyigikira. Ndakomeza mbagezeho uko byifashe hano, kandi I can't wait to come back home soon. See you.